Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Way upulit home guard volunteer yau balatip kerteng kum ulaki khar jonga umulong beat house ula do e yalaga jonga jing im hadian baka way ka kali Maruti Suzuki Swift ka badani number AS Cutway H iway kendai sanhnyo kala salat napang ya ki jingker balapan yang daki pulit hajan ka way bridge badang shuklay tmai kat baki pulit kidang penlong ya jingtala sei kali hakli tersi Jowai bypass. Kani kala jaha ka arf nyutrik ujemang arjar arpo haka bor kumba Cutway shipowa baji AA menmiet. Kat kumukurwa bala pada ka office jong Superintendent of Police ka West Giant Hills District uba Lakador CM layato ba wat hadian bagi pulit gila persyang ban pat pensange yaw nongnya jong ka kali henry ulatur bej syagani ka jaka badon ki pulit bat tenra e ki jingker bala peniang daki top. Hagani ki jingja kani ka kali balanya do Samim Ahmed Mazar Buhia South Nam Garta ubadai unong shnong jongka Terapur Silshar kalarat lang yaki laingut ki pulit ki bedang talasi yaki kali hagani ke jaka. Hadian kani ke jingja uba ar dekar ubadai pulit Havildar jongka 4th MLP Battalion bar uway pat uriu pait ba yau balatip kerteng kum uba Dani dekar kila mensau na ke jing syarat hagani ke kali. Yakani ka kali ki pulit kila labdien kumba ar kilometer AA na katai ke jaka hakaba unongnya ula pet krat syaklau. Ki pulit jangka West Giant Hills District tang shuyo jing tip halor gani ki jingja marmar kila penlong ya ki jing twet ke bajur ban yokem ya ki badon kti. Daitar hakapor nyo baji men step jangka arpo pratrik benai jemang ar hajar arpo ki pulit kila yokem ya ki laingut ke basyong hapo gani ka kali.